Konferencija pod nazvu Rozvoj medijskih brendov, či sme porihtani za premenki, kotra otrimana u prostorijoh Asociaciji medijoh Srbiji, bila podzijeljena na 3 paneli. U diskusijoh u budućnosti drukovanih medijoh u digitalnim čaše učestvovali fahovci iz rižnih oblastoh i čarali dumanja o vplivu društvenih mrežoh i digitalnih platformoh na rozvoj novinarstva i na jeho približovanje gu čitačom. Bilo bešedi i o tim či digitalizacija novinarstva vidrilji drukovani mediji, a tiži i o značnosti targovišća za ih rozvoj. Keď će se rozvivati, keď chceme układać i do wypatrunku, i do zmistu već musimy zarobić penježi na trgovišću i već to znači, že musimy ponuknuti našim čitačom da jaki zmisti ktorý nieljem informacija, ale su veci i rozvaha i z ktorými še približíme i ku čitačom mladších generacijoh. Насампред як Джеранка іскусствах і насампред то, що не може задоволити з тим, що маме нешка. Значить, не може задоволити з тим, що ми направили емісію і пущали її до етеру, що ми написали текст до новинок і що новини пошли на трафіку, але треба глядати co veće i co rізноrodnejší можливості контактування з javnošću, z čitačami, sluhačami i patračami i dvonaprijamna komunikacija. Konferencija otrimana pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javne informovanje, a organizovali ju Mađar So, Heror Media Point, Media Change, Asocijacija medijoh Srbiji, Đakomeli Medija i Centar za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh.